Bismillahirrahmanirrahim. Jirlerinin köklerinin Rabbasına bizlerini yoktan var kılıp, terbiye kılıp duruşu, büyük kudret iyesi Allah Subhanahu ve Teala'ya köngül türleri bizden çıkan selamları biz irişseydi. Ushbu dünyaya songa peygamber bulup jiberilgen süyükli peygamberimiz, Habibimiz, ustazımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de onun ehl-i beytine, sahabelerine, tabi'inlerge hem alarga iyeruşilerge de köngül türleri bizden çıkan salavatlarımız, selamlarımız, şükrana dualarımız irişseydi. Aziz din kardeşlerim, hürmetli Müslümanlar, mübarek bulsun Zülhicce ayımızın mübarek izgi günleri 12. günü körkem Cuma günü biz. Allah Subhanahu ve Teala her barışalarımızın da izgi tileklerimiz, niyetlerimiz beraberine özünün rizalığın, ecir ve sevapların nasiplardan kılsaydı. Bu dünyada Allah Rabbimiz her birimizge de imanlı bendelerden bulup yaşayıp, ahir dünyaya köşkende de iman kelimelerimizni eytip köşüp, Firdevs cennetlerinde uçraşırga da Allah Rabbimiz nasiplardan kılsaydı. Aziz din kardeşlerim, hürmetli Müslümanlar, elbette hutbemizde de Kur'an suresini okubuzdum. Kur'an suresinde köplerimiz bilgen Kevser suresinde cemaat Allah Rabbimiz biz bendelerge şul ayette jitkirdi. Fesalli li rabbike venher dedi. Yani Rabbin rizalığı için namaz oku hem kurban şal dedi. Rabbin rizalığı için namaz oku. Kurban şal dedi aziz din kardeşlerim. Elbette Allah Subhanahu ve Teala'nın rizalığı için her bir amelimizni kılabız. Gıybet etlerimizni kılganda da, kurbanımızı şalganda da, namaz okuganda da, uraza tutkanda da, hayır sadaka birgende de cemaat Allahu Teala'nın rizalığı içindi biz. Namaz okuganda eytemiz, halisen lillahi Teala deyip niyet etip tamamlayız. Yani Allahu Teala'nın bir Allah'ın rizalığı için deyip amellerimizni başkarabız cemaat. Aldağı günlerde de şulay başkarırga Allah Teala özü jingilliklerin, mümkünliklerin nasip kılsaydı. Elbette aziz din kardeşlerim, mine Zülhicce ayımızın 12. gününe de ayak bastık. 12. gününde de yaşayız. Elbette şu günümüzün cemaat aldağı günlerin 10. 11. günlerinde cemaat hem bugünkü günde de mine Cuma namazına kadar kurbanlarımızı başkardık. İnşallah bugünkü günümüzde devam edip akşam namazına kadar cemaat eli vakitimiz var elhamdülillah. Allah Rabbimizden rizalığın ümit edip kimler kurban çalırga ilgirmegenler eli cemaat akşam namazına kadar vakitlarımız var. Kurbanlarımızı çalıp Allah Rabbimizga yakınaysak idi. Elbette aziz din kardeşlerim, Allah Rabbimizga şalgan kurbanımızdan bir nersesi de kerekmi? İti de kerekmi, kanı da kerekmi, siyegi de, jını da, dirisi de kerekmi? Bütün biri üzümüzge cemaat kaldı. Bütün biri üzümüzge kala cemaat. Fakat Allah Rabbimizga köngülümüz bilen, şın köngülden niyetlevimiz, şın köngülden Allah Rabbimizga tapşırığımız, ışanığımız hem onun rizalığı için kılgan amellerimizin cemaat niyetimiz barıp irişe. Fakat niyetlerimiz yine barıp irişe Allah Rabbimizga. Şuna göre aziz din kardeşlerim, her birimiz de Allah Rabbimizden rizalığın ümit etip şu üstümüzde bulgan, vecip bulgan amelini cemaat üterge hem başkarırga, kimler ütemegen aldığı vakitlarda üterge Allah Teala nasiplardan kılsaydı. Her birimiz de bilemiz, Adem balasının üstünde ameller var, üstüne yükletilgen ameller var. En birincisi farız amel olsa cemaat, şu farzdan bir baskıçka gına tübenerek ol vecip amel. Vecip amel yani üstümüzdeki bulgan buruş, üstümüzde bulgan yükleme, malımız, mülketimiz var iken cemaat, şu malımızdan şu hayvanını alıp şalu üstümüzdeki bulgan vecip amel, vecip gıybedet. Bu da cemaat üstümüzdeki buruş, Şerif Ramazan ayında uraza tutusuman, 5 vakit namaz okusuman cemaat şu amellerden bir baskıçka gına tübenerek
Şuna görə cəmaət bu üstübizdəki bulğan zor bir buruş. Bunu cəmaət ötəv kirək. Çünki dünyalıqda yaşaganda əlbəttə nisabın bilgilədik. 100 min, yani kişinin 100 min akçası bolsa, o kişinin üstünde bulgan buruş değildi. Nisabı bilgilendi cemaat. Indi 100 min digende, bugünkü kinde cemaat, köp kişide kiselerinde 100 mindən de artıqırak beyede tıratırgan telefonlar tıgıp jiribiz. Hem kaybırevler eyte, Hazret akşam yük biddip, üzleri dereceli zor maşinalarda, milyonlar tıratırgan maşinalarda yerseler de, kisem de akşam yük şalmim indi, kilesi yılga şalırman deyip kaldırışılar da var. Bu cemaat Allah Teala rizalığı için şalatırgan gamel. Allah Teala rizalığı için işleytirgan gamel cemaat. Şuna göre şuşu gamelge yakınarak bulsak idi. Çünkü bu dünyada nindigine dereceli maşinada yersek de, nindigine dereceli yurtlarda tırsak da, nindigine kıymetli telefonlardan sileşsek de, ahir dünyada alar yerden kulu suzmayacaklar. Yerden kulu suzacak şuşu hayvanlarımız, çalgan hayvanlarımızga cemaat hayvanlarımız Sirat köpüründen, kıl kebek Sirat köpürün uzganda bizge cemaat yerdemçi bulaşaklar. Şuna göre bu dünya bilen gene tegellenmik, bu dünyada yaşayız, min menge kilgen kebek yaşamik, Allah Rabbimiz eytabit. Kur'an-ı Kerim'inde de bizge yükleme yükli, yani namazınızda okuyunuz, hem şuşu kurbanlarınızda şalınız di. Namazınızda da okuyunuz, kurbanlarınızda da şalınız deyip cemaat Allah Rabbimiz Kur'an ayetinde jitkire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin cemaat hadis şerifleri de var. Üstümüzde bulgan yükleme. Peygamberimiz eytabit, bu dünyada yaşaganda değil, mengi yaşagan kibik yaşayız. Dünyaya mengi kilgen kibik yaşayız. Tırmışınızda alıp barganda, yani balalar üstürgende, gayle buldurganda, mal mülket toplaganda, yurt, nigiz buldurganda, mengi kilgen kibik tırışınız, işleyiz, hizmet koyuyoruz, ahiretinizni paygırtkanda değil, bugün yaktı dünyadan küşem kibik. Hazır şuşu gıybedetimni kılam da, yaktı dünyadan küşem kibik deyip, birilip işleyiz deyip. Küngeligiz bilen ışanıp, tapşırıp, gamellerigizni kılığız, gıybedetlerinizni işleyiz diye cemaat Peygamberimiz hadis şeriflerinde. Şuna göre aziz din kardeşlerim, şuşu kurbanlarımızını Allah Teala şalgan kurbanlarımızını kabul kılıp, kilesi yıllarga da şuşu Zilhice ayların mangay gözlerimiz bilen körürge Allah Rabbimiz nasip etseydi. Bu aziz din kardeşlerim, kurban şalu elul, it kaytarıp, marazilnika tuturup kuyan diyen söz tügül. Aziz din kardeşlerim, kurban meselesine kilgende, ol elbette fakir miskinlerini de şatlandıra tırgan kinler. Fakir miskinlerini de kuvandıra tırgan vakıtlar. Mene cemaat şerif Ramazan ayımızda, azaklı kinlerinde fitr sadakalarımızdı biremiz. Fitr sadakalarını tapşırabız. Her kişi fitr sadakası tapşıra, Allah Rabbimiz bizge şunu cemaat bir kanun itip, yol itip körsetken, fakir miskinlerge tapşırığız. Onlar da gayet mehite tudursınlar, gayette rizıklansınlar, isterlerine rizık alıp bul, isterler ezirlep, onlar da gayetkeninde şatlansınlar deyip cemaat şuşu Ramazan şerif ayında fitr sadakalarımızını tapşırabız. Indi cemaat kurban gayeti günlerinde, şalgan kurbanımızını cemaat itin iç ilişke bölüp, bir ilişin fakir miskinlerge tapşırabız. Allah şu şekilde şatlansınlar, it aşasınlar, rizıklansınlar, kuvansınlar. Allah da beyrem mahite tudursınlar deyip cemaat Allah rizalığı için cemaat şu amellerimizni kılabız. Elbette aziz din kardeşlerim, Allah Rabbimiz bizge bu amellerini şu iki beyremde ötesinler de kalgan vakitte fakir miskinlerini unutsunlar deyip eytmeyin. Şuşu amelini devam etsinler. Ondan sonra da unutmasınlar. Fakir miskinlerini her vakitte da yerden kola sussunlar. Üzlerinden hayır sadaka bilen mi? Üzlerinin birer rizık bilen mi? Yerden kola sussunlar deyip bu iki kinde, gayet günlerinde mecburi revişte birsek, başka vakitte cemaat irikli revişte biz alarga üzümüzün yerden kullarımızını suzarga tiyişli. Bu üstümüzdeki cemaat bir buruş, üstümüzde bulgan cemaat bu uluk bir gamel gıybedet. Kaybir evlerimiz 5 vakit namaz okusak da, şerif Ramazan ayında uraza tutsak da, bu dünyada istimde bulgan şul 5 farız deyip, şul 5 bağanağına tayanam da cennetli bulam deyip oylaylar.
Газиз дин kardeşlerim, unutırga tügel. Üstümüzde bulgan vecib gameller var, sünnet gameller var. Buların da unutmau kirek. Aların da iste tutu kirek. Gamel kılu, gıbedet kılu bilen bir retten biz eli fakir miskinlerge yardım etüünü de bilebiz. İzgi gamel, sevaplı gamel ikenin inşallah ul gamelleri biz ahir dünyada bizge yardımge kileşek. Şu gamellerini kılıp, gamel kılıp, gıbedet kılıp Allah Rabbimiz yaşarge her biri bizge de nasiplardan eylese idi. İzgi günleri bizde dualar kabul bulatırgan vakitlar. Subhanallah cemaat. Kurban çalgan vakitinde kazanımızda yağmur da yağdı. Yağmur yağganda cemaat her biri bizde bilebiz dualar, tilekler kabul bula. Dualar, tilekler kabul bulatırgan vakit şu yerde köpmü halık yağmur yağganda kulların küterip Allah Teala'dan sorap kurbanların bağışlagan vakitinde cemaat her bir tamşını bilebiz bir ferişte jirge indire, kiri mingende bizning tileklerini, dualarını Allah Rabbimizga eriştirecekler. Bu cemaat izgi günlerde Allah Teala'nın bereketi, rahmeti ile cemaat görkem yağmurlar, şifalı yağmurlardan bulup inşallah şu dualarımız kabul bulatırgan vakitlar buldu. Şuna göre aziz din kardeşlerim, her biri bizge de Allah Teala bu günleri bizni hayırlı hem bereketli, sevaplı kılsaydı. Aziz din kardeşlerim, kimlerindir tilekleri bulsa, kurban çalırga niyetleri bulsa, meşitimizin ortunda küp tügül birazgına sarıklar kaldı. Tilegi buluşular çıkıp şunda namazdan sınma yeyseyinde bugün saat kişke kaderimiz çıkıp şuşu gamellerini işlerge mümkünlük var. Rahim itik Allah rizalığı için şuşu gamellerimizni de başkarırga Allah Teala nasiplardan kılsaydı. Aziz din kardeşlerim, Allah'ın rahmeti ile aldığı günlerimiz cemaat 1 iyun günü ol indi halık ara balalarını yaklav günü. Halık ara balalarını yaklav günü dip cemaat ilan etilgen. Elbette aziz din kardeşlerim, balalarını yaklav, saklav, ol bir Müslüman kişisinin gene tügül, ol bütün dünya halkının cemaat üstündeki bir buruş. Çünkü balalar bizden gileşegimiz, balalar bizden cemaat devamçılarımız, gileşekte bizge dua kılışılarımız, gileşekte bizden iske alışılarımız, mene ebi babalarımız, eti enilerimiz yolun devam ite tırgan balalar terbiyelep kaldırsak, izgilik işletirgan bala terbiyelep kaldırsak, inşallah ahir dünyada biz şatlanırız. Ahir dünyada biz kuvanırız inşallah. Şuna göre aziz din kardeşlerim, balalarımızı yaklap, saklap yaşarga Allah Teala nasip etseydi. Elbette aziz din kardeşlerim, Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Peygamberimiz eyte, merhum merhumelerdi, şatlanıp yatarlar, kuvanıp yatarlar. Eğer de dua kılatırgan balaları, tuğanları bulsadı. Hatta cemaat merhumler de şatlanıp yatarlar balaları dua kılsadı. Şuna göre biri bizde bu dünyaya mengige kilmegen. Kayşandır bu dünyadan ahir dünyaya köşeşek biz. Merhumlerinin isimligin biz de tululandıracak biz. Şuna göre üzümüzden sın. Ahir dünyada kabirlikte şatlanı için, kuvanu için imanlı, dua kılatırgan, izgilik işletirgan cemaat, turu yoldan baratırgan, terbiyeli balalar terbiyelerge Allah Teala nasip etseydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem balalarını yarataydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem balalarını siyeydi, başlarından sıypiydi, hayır sadaka bireydi, itegine oturtup siyeydi, üzünü kengine tügül, bütün kişinin balalarını yarataydı. Biz cemaat Peygamberimizge şarga tırışabız bit. Peygamberimizden yolundan barabız. Gamel kılırga, gıybedet kılırga tırışabız. Peygamberimizden koşkanların sünnetin ütep yaşayız. Şuna göre cemaat bizde balalarına üzümüzdekine tügül, başka balalarına da cemaat hürmet iterge tiyişli. Hemalarını terbiye de kılırga tiyişli cemaat. Bu bizden üstümüzdeki uluk bir buruşlardan. Elbette aziz din kardeşlerim, balalar bulganda biz elbette balalarını gaylede tigizde körürge tiyişli. Bir balanı yaratıp ikinci balanı yaratmışa anın nindidir bir nefretin de tudururga tügül. Her bir balalarımız var iken biz onlarga cemaat tigiz
ул балаларны җәмәгать күрергә тиешле. Бу безнең җәмәгать өстебездәге бер бурыч, өстебезгә йөкләгән бер йөкләмә кебек кабул итү кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз иншааллаһ шушы балаларыбызга тәүфик бирер, һидаят бирер. Безнең сүзләребезне тыңлап, гамәл кыла торган, гыйбадәт кыла торган балалар Аллаһ Тәала иншааллаһ һәр беребезгә, балалары булмаганнарга насыйплардан кылсын, балалары булганнарга Аллаһ Тәала иманлы, ризыклы итеп тәрбияләргә Аллаһ Тәала үзе җиңеллек, мөмкинлекләр дә насыйп итсә иде. Әлбәттә, газиз кардәшләрем, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһтан куркыгыз ди, һәм балаларыгыз арасында гадил булыгыз ди. Гадил булыгыз. Ягъни балаларыгыз дигәндә берничә бала булганда, берсен хөрмәт итеп, берсенә ниндидер бер бүләк биреп, икенчесен кимсетмәгез ди. Бөтенесенә карата тигез карагыз, тигез аларны яратыгыз ди. Хәтта газиз кардәшләрем, ярату дигәндә, ярату мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә ул бер тигез дәрәҗәдә булырга тиешле. Инде рөхсәт ителә, әгәр дә без балаларыбыз белән киңәшләшеп, балаларыбыз белән сөйләшеп, менә бу баланы әгәр без якынрак күрәбез, якынрак күрсәк, нәрсә дип әйтерсез, дип башка балалар белән киңәшләшеп, әгәр дә аларның рөхсәтләре булса, әлбәттә бер балага карата ничектер бер күбрәк игътибарны бирергә мөмкин. Яисә ул бала бер ничектер авыртурак булса, яисә инде ничектер бер аның тәрбия ягыннан булсынмы, шушы белем ягыннан булсынмы, гыйлем ягыннан булсынмы, дәрескә өйрәнү ягыннан булсынмы, ниндидер бер авырлыклары бар икән, аңа күбрәк игътибар биреп, тәрбия кылуны әгәр дә балаларыбыз белән киңәшләшәбез икән, аңа күбрәк игътибар бирсәк, нәрсә булыр? Ништеге кабул итәрсезме, рөхсәт бирерсезме дип әгәр балаларыбыз белән киңәшләшәбез икән, ул алар рөхсәт бирсәләр, без ул балага карата күбрәк игътибар бирә алабыз. Әгәр инде алар килешми икән, димәк без бөтен балаларыбызга карата җәмәгать бер тигез игътибарны бирергә тиешле. Балаларыбызга онытырга түгел, бүләкләр биргән вакытны да бер тигез бирү кирәк. Бар андый кешеләр җәмәгать, ылыгайган яшьтәге кешеләр дә хәтта килеп сөйләшкән бар: "Хәзрәт, менә әтием белән әнием аерылганнан соң, аның башка гаиләдә әтиемнең баласы туды. Баласы туды да, ул бала янына туган көненә чакырдылар. Шул балага бик күп бүләкләр биргәннәр иде. Шул вакытны мине бер нәрсәсез өемә кайтарып җибәрделәр, бер ни бирмәделәр. Хәзер дә менә дистәләрчә ел узса да, ул аның йөрәгендә калган, ул шуны һаман исендә тота." Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, балаларга карата бер тигез булу, ихтирам, хөрмәттә булу җәмәгать безнең өстебездәге бурыч. Яхшы итеп тәрбияләп, иманлы, ризыклы балалар тәрбияләргә Аллаһ Тәала һәр беребезгә дә насыйплардан кылсын. Вакыт ягыннан да балаларга бер тигез вакытыбызны бирү кирәк. Бүлү кирәк, дәрес әзерләгәндәме, уйнагандамы, тәрбия эшләре алып баргандамы, урамда йөргәндәме, кая гына булсак та балаларыбызга бер тигез игътибарны бирү кирәк. Берсен калдырып, икенчесенә җәмәгать нәфрәт тудырырга түгел, һәр вакытта да балаларга тигез карау җәмәгать тиешле. Мактаган вакытны да, әлбәттә, гел мактап кына да тормыйбыз, тәнкыйтьли дә алабыз. Тәнкыйтьләгәндә дә җәмәгать уйлап, фикерләп тәнкыйтьләү кирәк. Мактауның да җәмәгать бер дәрәҗәдә, мактау да ул тәрбия, тәнкыйть тә ул җәмәгать бер яктан тәрбия. Шуңа күрә яхшы итеп мактап һәм тәнкыйтьләп тә өйрәтеп тәрбияләргә Аллаһ Тәала насыйплардан әйләсә иде. Һәм балаларның үзенең вазифалары да бар. Өйдә булсынмы ул, мәктәптә булсынмы ул, йорт җирдә булсынмы ул, аларга җәмәгать үзенең вазифаларын тигезләп бүлеп өйрәтү кирәк. Бу безнең өстебездәге улуг бер бурычлардан. Һәм әлбәттә, җәмәгать тормышны алып барганда балаларыбызны дин юлында да тәрбияләү кирәк. Һәр беребез дә беләбез. Татар халкының мәкале дә бар: 6-дагы 60-та диләр. 6-дагы 60-та диләр. Ягъни кече яшьтә нинди гыйлем, нинди тәрбия балага сеңеп кала, ул үскәннән соң да онытылмый. Үскәннән соң да баштан чыкмый җәмәгать, хәтта мәчетебезгә килгәннәре бар. Кайвакыт әби бабалар киләләр дә әйтәләр: "Хәзрәт, менә мине әнием кечкенә вакытымда мәчеткә алып килгән иде. Миңа шунда бер җимеш биреп җибәргәннәр иде" ди. Инде ул 80 яшьлек әби үзенең кече вакытында мәчеткә, шушы Мәрҗани мәчетенә килеп, монда бабайларның бер җимеш, хөрмә җимеше биреп җибәрүләрен 80 ел узганнан соң хәтерендә тота. Шуңа күрә җәмәгать кече вакытны нинди гыйлем белән балаларыбызны сеңдерәбез, нинди гыйлем белән тәрбия кылабыз, ул ылыгайгачтан да онытылмый. Шуңа күрә яхшы итеп
balalarımızı imanlı itib tərbiyələb, üzlərimizə dua qılışı balalar tərbiyelərə Allah Teala özü nasiblardan qılsaydı. Dindən yıraq bulğan bəndələrə Allah Teala İslam dini yoluna künərgə Allah Teala nasib etsin. Dinimiz İslam dinin tutup balalarımızı da tərbiyələb yaşarga Allah nasib qılsın. Mənə cəməğət jeykinlərimiz jitə. Jey aylarımız jitə, balalarının məktəblərdə kanikulları başlana, jımğa namazı bulsunmu, 5 vakit namaz bulsunmu, üzümüz bilən alıp kilik. Məşidkə irətik, anlatik, alıp kilirgə azaq tügül bit, alıp kiləbiz, yanlarımızda oturtabız, bala şuna küre, üsə, tərbiyələnə, məşid mühiti bilən tərbiyələnə, bu kürkəm qədər. İdə hər vakit anı eytib tırsaq da ulanın başına sinməskə mümkün, indi mında ol vəğəz tınlasa, qılağıda bir cümləginə kirib qalsa da, bu cəməğət balağa kiləşəkdə inşallah tırmışını alıp barğanda yərdəm itəşək. Şuna görə əziz din qardaşlarım, jeygi günlərdə bolsun, kanikullarda bolsun, balalarımız məktəbdə bulmağanda şuşu urunlarga alıp kilib, əməl qıldırıb, qibadət qıldırıb, irətsək, məşid mühiti bilən tərbiyələsək, kiləşəkdə özümüzə inşallah alar, izgilik işləvişi balalardan bulurlar. Allah Rabbimiz cümğa günlərimizni xeyirli hem mübarək qılsın. Çalğan qurbanlarımızı kabul eylep, her bir tügü sayın sevapların nasip etsin. İsmail aleyhisselam bilen İbrahim aleyhisselamlardan niçe kabul eylengen bulsa, her birimizin de qurbanların Allah Teala kabullardan kılsaydı. Barakallahu lana ve lekum fil Kur'anil azim ve nefa'na ve iyyakum bil ayati ve zikrul hakim. İnnehu huvel gafurur rahim, el-cevadul kerim, es-semi'ud du'a. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقيموا الصلاة قمت أعوذ بالله والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي ربم yüzünün rizalığını, rahmetini, görkem şefaatini, görkem mağfiretini ümit etip, izgi mübarek Zilhicce ayının ushbu jımğa günündə yüzünün yırtına jıyılıp her barşalarımızda, işlerimizde bulgan farız, vecib, sünnet amellerimizni ütüp, Kur'an ayetlerini Rabbim okup tınlap kullarımızda duaga küterdik. Kütergen kullarımızını buş kılmasan idi. Hasil bulgan ecr ve sevaplarını iki dünyaga rahmet için jiberilgen süyüklü peygamberimiz, Habibimiz, Ustazımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şerifine eriştirip her birimizge de onun şefaatine erişülerimizni nasiplardan kıl. Hasil bulgan ecr ve sevaplarını her birimizden dua ümit etken gaziz eti enilerimiz, abi babalarımız, ir tuğanlarımız, kız tuğanlarımız vardır. Her barışa cemiği kabir ehillerimizden ruhların şad eylep, ağır tufrakların jingil kılıp, tar kabirlerin king kılıp, karangı gürlerin cennet nurları bilen nurlandırıp, her birimizden kılgan dağalarımızga şatlanıp, Rabbim Allah razı bulup yatularında nasiplardan kılsan idi. Cennetini tıyıp Rabbim yatarga nasip kıl. Ey Rabbim kabir gazaplarından üzün imin eylesen idi. Ey Rabbim her birimizge de hayırlı ömür, selametlik bir, iminlik bir, tanışlık, bereketlik bir, kuşkanlarını ötep, tıyganlarından tıyılıp, kamil Müslüman bulup yaşarga da üzün nasip kılsan idi. Her birimizni de yavuzlık, naşarlık kılıçlardan üzün sakla. Ey Rabbim, izgi günlerimizde şalgan kurbanlarımızını kabullardan kıl. Rabbim Allah,
Киләсе елга да Корбан айларын күрергә, Зилхиҗа айларын маңгай күзләребез белән күреп, корбаннар чалырга да үзең насип битсәң иде. Әй Раббым, чалган корбаннарыбыз Исмагил галейһиссалам белән Ибраһим галейһиссаламнардан ничек кабул кылынган булса, һәрберебезнең дә Раббым корбаннарын кабул итсәң иде. Әй Раббым, һәрбер теге сайын савапларын да насип ит. Беренче тамган каныннан бәндәнең гөнаһлары гафу кылына дидең. Раббым Аллаһ һәрберебезнең дә гөнаһларыбызны гафу кылып, изгелекләребезне арттырып, иманлы гомер кичереп, дөньядан күчкәндә ла илаһа илляллаһ Muhammed, Rasulullah дигән иман кәлимәләре белән күчеп, вәгъдә кылган җәннәтләреңдә очрашырга да үзең насиплардан кыл. Раббана гфир лана ва ли ихваниллазина сабакуна бил иман. Раббана ла тузигh qulubana ba'da iz hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina ghazaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar. Аллаһ Тәала кабул кылсын, мөбарәк булсын Зилхиҗа айларыбызның шушы бәйрәм, җомга көннәре. Аллаһ Тәала һәрберебезнең дә гамәл гыйбадәтләребезне кабул әйләсен. Раббана анзилна мунзалан мубарака ва анта хайру мунзилин би рахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаһу акбар. Аллаһ Тәала хәерле бәрәкәтләр бирсен.